Brsjačka buna je podignuta protiv turskog i kačačkog arnautskog nasilja u Makedoniji 1881. i 1882. godine na prostoru između Bitolja, Ohrida, Prilepa i Kičeva. Područje je ranije bilo teritorija nekadašnjeg plemena Brsjaci. Odatle dolazi i ime bune. Posle srpsko-turskih i rusko-turskih ratova od 1875. do 1878. godine u područje Brsjaka prodiru arnautske bande i napadaju narod koji se organizuje u odbranu. Iako je ova buna imala prvenstveno nameru da odbrani stanovništvo od arnautskih bandi i turskih zulumčara, ona je prerasla u borbu protiv Bugara. Pokazalo se da zajednička akcija Srba i Bugara nije moguća, jer od Sanstefanskog mira 1878. godine postojala je nada u formiranje Velike Bugarske. Rusija se tada zalagala da Bugarskoj pripadnu srpske teritorije do Niša, što je i bilo dogovoreno u San Stefanu, ali je naknadno oboreno na Berlinskom kongresu. Tako da od 1878. godine nikakva zajednička akcija Bugara i Srba nije bila moguća, iako je bilo mnogo pokušaja. 1897. godine, kada je Dame Grujev formirao Društvo za borbu protiv Srba, tada je bila eskalacija sukoba, jer ovo društvo je organizovalo atentate na viđenije Srbe. Meta su im bili srpski učitelji, srpski pravoslavni sveštenici, naučnici, srpski industrijalci, skoro svaki viđeniji Srbin je bio potencijalna meta. Bugari su ubili više od 500 viđenijih Srba. Tako je zapravo Brsjačka buna prerasla u četničku akciju stare Srbije, a podržavana je od države Srbije sa centralnim odborima u Skoplju i Bitolju. Jedini vojvoda, četnik, koji se u Brsjačkoj buni borio do kraja januara 1882. godine, bio je vojvoda Micko Krstić sa svoja 3 drugara i nakon dugih borbi i odolevanja predao se Turcima i bio odveden u Bitolj, gde je robijao skoro 20 godina. Micko Krstić rodio se u selu Latovu. Njegovi preci su iz sela Trebina u Poreču, oblasti kod današnjeg Makedonskog Broda, koji je u 19. i u prvoj polovini 20. veka snažno negovao srpske tradicije. Kao dečak, Micko je otišao u Skoplje da ispeče samardžijski zanat. Po povratku iz Skoplja zatekao je albanskog bega Džemaj Lagu, koji mu je ponižavao i ucenjivao oca. Micko se tada zarekao da će se osvetiti Džemaj Lagi. I odlazi u Srbiju, koja je te 1876. godine ušla u rat sa Turcima. U Srpsko-turskom ratu od 1876. do 1878. godine učestvovao je kao dobrovoljac, zajedno sa svojim zemljacima iz Poreča, u četi komandira Jungića. Zbog velike odvažnosti proizveden je u četovođu. Nakon rata prebacio se u Poreč i tu je učestvovao kao četovođa zajedno sa Ilijom Delijom, Stefom Petrovićem, Ristom Kostadinovićem u Gerilskom ratu od 1881. do 1882. godine, poznatom kao Brsjačka buna. Tada je izvršio osvetu nad Džemaj Lagom, što je zabeleženo u narodnoj pesmi Sednal mi džemo. Zbog zime i potera Micko je raspustio četu 1882. godine i sklonio se u Poreču, u selo Belicu. Turske potere su ga uhvatile i odvele u Bitoljsku tamnicu, gde je imao da odleži 101 godinu robije. Zbog svog otvorenog srpskog deklarisanja bio je žrtva atentata u tamnici, koji je jedva preživeo. Bugarski egzarhisti su tajno nabavili noževe,
pa su ga marta 1897. godine izboli na 22 mesta noževima po leđima i glavi. Nakon toga je Micko pisao srpskom konzulu u Bitolju, Milojku Veselinoviću, koji je nastojao da ga oslobodi. Godine 1897. Bugarska iskoristila Grčko-turski rat da izdejstvuje amnestiju za sve Bugare u turskim tamnicama. Micko Krstić je odbio da iskoristi amnestiju i izda se za Bugarina. Micka su prozvali Micko Krstev, Bugar, se osloboduje, a Micko im je odgovorio: ne sum Krstev, ne sum Bugarin, a ne sum ni osloboden, i vratio se u tamnicu. Nakon ovoga, za Micka Krstića, srpska diplomatija je počela još jače da se zalaže. Boravio je u tamnici do 1901. godine, kada je pomilovan i pušten. Micko je nakon puštanja iz tamnice živeo u Bitolju, gde je svaki dan morao da se javlja policijskim vlastima. Dok se on nalazio u Bitolju, Turci su bili sigurni za mir u Poreču, pogotovo u vreme srpske četničke akcije. Njegovo bekstvo iz Bitolja 4. aprila 1904. godine organizovali su Savatije Milošević, Jovan Ćirjaković, Lazar Kujundžić i Marko Cerić. Odmah nakon njegovog bega osnovana je srpska četa, a on je postao vojvoda. Nakon njegovog dolaska od 40 porečkih sela, samo jedno selo je ostalo pod bugarskom kontrolom. Bugarske komite su udruženom akcijom odlučili da slome Micka Krstića i njegovu četu i da Poreč stave pod bugarski uticaj. Na Micka Krstića je krenulo čak 8 bugarskih četa, na čelu sa čelnikom VMRO-a Damjanom Grujevom. 40 Mickovih četnika je 6. septembra 1904. godine kod Slatine u Poreču uspelo da opkoli, iznenadi i napadne 5 puta brojnije bugarske komite. Deo bugarskih komita je ubijen ili ranjen, a većina ih je pobegla. Među ranjenima je bio i Dame Grujev, koga je Micko zarobio. Poklonio mu je život uz uslov da Grujev više ne napada Srbiju i da se bugarske jedinice povuku iz Poreča. Ipak, tamnica je ostavila traga na Micku, a već je bio stariji i obolelih nogu, pa kada su stigle mlade četničke vojvode, Micko Krstić je krajem 1904. godine krenuo na odmor u Srbiju. Živeo je 3 godine uglavnom u Kragujevcu i Požarevcu. Kada je nakon mladoturske revolucije 1908. godine stigla amnestija, vratio se u Poreč. Mladoturska vlada je septembra 1909. godine donela zakon o suzbijanju četničke akcije. Micka Krstića su Turci ubili iz zasede 26. oktobra 1909. godine kod mesta Ižište na putu između Kičeva i Broda. Ubili su ga s leđa, jer tako napadaju kukavice. Micko je otišao u legendu. Ovaj nepokolebivi Srbin, vredan svakog divljenja, je danas u Makedoniji skoro zaboravljen. Nama Srbima ostaje da pamtimo Micka kao borca za Srbiju i da u svakome od nas proradi bar mali deo Mickovog karaktera, da Srbiju volimo i da srpsko ne damo.